Mensang mau main ko. Hallelujah. Irano match makot katin wiyata. Wagchailan para no kap ngai. And so koros pueki makatin warong. Ala kapang koros. Amen. So ikasomo yuk nuwaran kau Jesus. Niya tapil bantola. Rong panamasan ng kot. Muitong ng kot. Mensang kapuran wat. Amen. Mi patuaner ayo. Ikamele le makchay tapiata. Sapun machay ka school. Imen po kasama chat. Imen kawang at kupura chail kan. Yay kitailan kan Idawehn nganan kot. Amen. Lang nan songanan sawat na mamorin sa ulang makchail. Aniki. Tanong mo mauro ay maur. Amen. Maktabangkak. Idawehn nganan kot. Ay kamelele. Me pewedi ay. Maurin pewedi. Pamimi jareo. Amen. So ulang man. Okay. The soto libilipil. Meman. Hallelujah meban. So payang kauno. O kasambal kerong at kapitian kot. O Idawehn nganan kot. Nanan so bukat. Amen. So imakaret amen. An kitan so mau ka school kituan ka sampal pang Thailand kan rong. Men saraw Thailand kan Idawehn nganan kot. Hallelujah. Praise the Lord. Poeki so tayo season the so tayo wan so matuweta at Thailand so what menan kapay melel. Uy Jesu pa mo itong nganan taot ngan bekasal nganan so ko propor. Buat chapel makan watong kecil songkan bak Thailand tera leta makauno kotino kiyang Thailand patong mak Thailand so ka melele. But on kita so utan Thailand ko propor kecil ka melele. Makot yang kecil kot kuburan kot katin mia kuburan kot katin sansal baria keto katin polar sarti yasata ranwat kita memoriangi. So hallelujah, praise the Lord. I just want to on behalf of the non-Pohnpeian speakers, okay, those who did not understand Pohnpei, just want to welcome you. Okay, and this morning I would like to talk about, for the Lord guidance, the help of the Spirit. I want to talk about, being led by the Holy Spirit. Very, very important in our Christian walk nowadays, in these last days. Okay, so because it is so easily for us to be deceived or easily moved by what we see, what we feel, especially the oppression of this demonic world that we are living in. Okay, the Bible says that this world belongs to the enemy. Okay, but praise the Lord because of the Lord Jesus Christ. Okay, that we can be saved and we can receive the gift of the Holy Spirit. We can move by the Spirit all the time. So thank you so much. I want to welcome you. And also, let's welcome the Holy Spirit in our midst together. I know you are away from me. You are in life. But I believe the Holy Spirit is there with you to help you. Also, He is with me to help me. Amen. So that we can step into the realm of His glory, spiritual realm. Amen. So that we can understand, see things clearly. Okay, the Bible says that, without being born again, we cannot see the kingdom of God. Hallelujah. So, kalanganin quote. I'm going to mix a little bit on behalf of our those who do not understand Pohnpei. Amen. But praise the Lord. I said I'm going to teach on series. Okay? The series. So we can little by little understand how to be led by the Holy Spirit.
Hallelujah. We are so blessed. Hallelujah. You can tell yourself, I am blessed. Amen. Pwede kita mamur. Rano tapil pan rong masan ng court. Amen. Hallelujah. Pwede court imamaw. Court imamaw. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, I'm life met. Itukak lang ko makaklang niya. Kaya makaklang makami bipawe. So ay ramawang korusian mapilaptakatsta. Amen. Magasampal sang met. Manganan kot kat wasama ko mimian. Again yan so magtaparong panamasan kot. Asa respond nganan kot sa dami kan mamasani. You know? Ika porpor keme. Pilsota iyo. Ansome pilpatak. Toto. Kawai toto. Okay, kupuran ko toto mo yesansal nan Facebook. Kayari. Take advantage. Anso mo kan memia. Kay ale masan ng ko. Tapo makay ko sombal. Ni ansome ko tuya mamasan. Tama nga ng ko kama kit genuk. Bake. Para makamimilan ng rai reu. Masotra man yang asa. Takamimilale. Kauno kot mangi. Amen. Ari. Iwasaw may kaskasiya. Respond ni poson. Okay. Makasumaw, mga manmatak, kot mamasan. Okay. Nalibalib kan re magtail maukular. Okay. Tangin sa raw mamasan, act on it. Okay. Po magtail pa rong atap suta. Respond in faith. Tesota. Uyakakan poson. Tabil bantu tuweta. Beg makot katan kuburki. Amen. So pay attention to the Spirit of the Lord. Okay? Pay attention to the Spirit of God when I'm preaching or I'm sharing. Amen. In between, allow the Holy Spirit to speak to you and respond to that Holy Spirit. Okay? Move by faith in obedience, and you will see that God will lift you up. God will heal you. Amen. God will give you direction. Okay. God will give you understanding. Amen. So that today, hallelujah, at the end of the day, you will walk in victory. Praise the Lord. We got up on a tiger wrong masan and goat. Mabalasang mekoros. Chailenkin. Mamor kamorun pawedi. So kalangan ng kaun. All right. Jaliang, hallelujah. Yang yakulanan, Proverbs, ikameleleme. Kasambal, tamak chail pan rong pana ranwat poyaki. Abang yata song laut na namor. Amen. Abang yata song laut na namor, abang yata song laut na namor. Amen. Kachapil pan, wait ki. Hallelujah. Tabangkak wait ki. Maurin paweti an so koros. Kaun sa kalaan me koros chailen kak paweti. Aiten? Yay boy ki makchail. Miminan toto, miminan luwat, miminan talents, miminan somaw. Okay, at the end of it, takot mama sa nitatangan sa rawi. Kupurgi kikitaan ka ni Idawehn. Kot kupurgi kikitaan ni Idawehn nga ne. Pwede ngayon sa rawi tamba litang kita. Maurin maula, maurin paweti, maurin paita, okay, maurin kupuran kot. Okay, basong koros makotahan ki. Kikitail kakaan ki. Kamu kakaan ki, eh? Proverbs. Hallelujah. Amen. Proverbs sulu, labing patak sulu, Proverbs 3, 5 to 6. Amen. O, just pa may dong, mata-mataw na ramas. Te, pina cha mata-matawan in tamak. O, kawatlag yalaron pungka. Those are the lies of the enemy. Makalapiyus. There's a lot of things nan masan good. Magtail ananak langata, magtail saik langata. Amen. Ar makapil. Kulit the scripture ka, sayar ka, watlagi, allow the scripture to open all the rest of the things.
Okay, the song chay kan makana naklang, iyana naklang. Amen, boy mi ko siya kay tena sota. Akchan kak mamorki. Okay, mauren paweti, mauren poita, mauren toisang, mauren kakatasang lale. Hallelujah. Kalanganin kau no Okay, Proverbs 3:5. Amasani, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. Amen. Here we can see you need to trust the Lord in your heart, not in your head. Amen. Hallelujah. Not you trust God for what you see, what I feel. Okay, but the trust, it's supposed to be in your heart. Amen. And lean not on what you're thinking or in your head. Hallelujah. Tanak child liki, child liki kauno sang na child mong yung unsak. Amen. Liki quote sang na mong yungan. Kay tenan mga child ka. Kati ko poroporki. Kay ko poroporki me kas kasi aton lean wawagi. Song koros makawiya ima ka tibentong ima ka kin kalap matang asan taka kin mata-matawa. Well, praise the Lord, kalangan giyang kauno. Pweki, palilaw tinatayl mamaur. Utani magtayla sa maur ki, taka tay kin mata-matawa. Amen, taka kin mata-matawa. Tama ni minan tapuman. What's in your head? Most of the time, and most of people, okay, nan mamaur na ramas, imak chayla san, mamaur kita memimenan mga child ka. Na child mata-mataw. But God said, trust in God with your heart. My heart. Amen. Hallelujah. Okay, verse 6. It says, in all your ways, submit Him. Hallelujah. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. Oh, praise God. In all, not in some. You know, most of the time, we people, okay, we submit God, but in some of the things, when the things are, especially only the bad things that we bring it to the Lord, the big things, or the challenges things, or our struggles, song kan magchal luy sang, song kan magchal kin lalong, nak chal chamanta kauno wato. But the Bible says, in all, whether good things, bad things, small things, big things, hallelujah, every little things, the Bible says, submit to Him. Praise God, praise God. I really thank God for the message this morning. Okay, weki, quote mama sani katayla nane, liki kauno na chayl mong yung insak. O kataylan kin pona sa ki me koros song tik song loud song koros makapil mata-matawa maring kapuran watch tama kapil pan wiya tami pan wiya sa tapelana kan naitiyakan me koros chana na submit it to Him, and then He will direct our path in the right way. Oh, hallelujah, hallelujah, praise God. Amen. You know, you and I, imegi digi magchailan, wait king Ngehn. Kayane king kita, wait king Ngehn. Mona ibang totola, let's go to Romans 8. Ikamela may bisayar mo. Ayo, ni chik machapiyata sa pulmatay leupa na. Okay, Romans 8, verse 15.
Kaya masani, the spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Amen. Tanang nghen magkatail alesang ren kauno taktail alesang god. So taking kalwayang katail. Okay? Nan maurin lituita masak. But this is very important for us to see. Palilautin katail mamaur an so pukatail mamaur ki masak palilaut. Masak magtail uye. Wawait lale. Yamo manay masak. Ka masak po ete nakila. Ka salo ko po ete. Ito mekot wiyawi. You know, instead of mamor ko poson, mamor ki nganan kot, o mata-matawa kupran kot, mamimanan masanan kot. Yet, masak always be makin kalap lilit ke tail, nana tail pilipil kan, nana tail kosanti kan, nana tail wiyapa kan. Imakarata ranwati men kangakin kita, makamen memorki ta kita men yang kot memorki kupuran Christ, ta memorki moran Christ me beweti. Beweti ta beweti deep, beweti ta beweti pekasal, okay, sangkan metepel kin wato, when can manipulate. Tama-taman metepel. Okay, the enemy is the accuser. Okay, he's a manipulator. Kaya kung koto po yan, accuse kita, huwang kita, piti kita, deceive kita. Kaya pagchan, wait na rochorot. Hallelujah. May tong Christ na natamorap. Mamor kimorin par salo. So kopropor. Hallelujah. Hallelujah. Ikamelele me imer tingatan kitail songon wanim toto. Makareta ko kolokol Christ koten kotakan. Christ kat lalem. Atu echa maur so peita. Dai maur so tukak paweti. So tukak paweti sangan inangkan. Paweti sangan kosanti na ramasakan. Wiya ba na ramasakan. Hallelujah. Apa kamelele na tama kauno kang kang kita. Tanganan kot kang kang kita. Imay makoti no giti me bangat kiyang kita. Ngane. Ngan sarawi. Praise the Lord. Kaya po kang ngan sarawi. Esupang katota kat rema kapampain we pain senom. Hallelujah. Ekonong katan kin wo wait kin nganan kot kan wasa tak ngen sarawi pona sa kisongon ka koros. Songon kasanti we pa pilala na tamamaurin sa ulang at amaurin ministry. Niya ta we pa kot nan maurat. Wrong sang ngen sarawi wo wait ki. Ngayon saraw, katek lang mo kitinaramas. Hallelujah. We're not supposed to be following the ideas of people, ideas of men. But we need to follow the conviction of the Holy Spirit inside of us. Masani wasat. Let me finish it. The spirit you receive does not make you slaves, so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship. Tanang nghen katail alesang iyo so tokong kiyang katail masak. Pagtailang purong milapan, oppressed, salo per, ap ngeno kang kiyang katail wiyala serian kot, pukpukta, serpukpungay, adopted in the family of God. Well, jakosang nan paninayin sampata rochorot, kotong nan paninayin kot. Amen? Ari ima kot mama sani menganew kat reta. Pagtani titawin to wait ki. Ok chan kin pona sa ki song tikikoros. Lelpin na nom ko is nan stowa. Lelpin nan song kan makabilipilana takapanguyaranwat. Pona sa nan sarawi. So lang toto. Na may tong Christ na narail mo. Tenara child mo. Absota asa wait ki ngayon sarawi. Well, ikakaranti yung na imakaretak child anki maurin perti an sokoros. Amen? Nana child pain mo kakakan
Pan so koros magtel pan sapsapek yang kauno. Amen. Pain ngai personally. The pain komi was a kom katia. Ma maurin sapek ma pan ni merei. Ai makara tay maurin so lang so to kokota. Apo ye kokoti. Ai pakong kot so to ye la laut la. Apo ye tikitik la. Ai kapor ke kot so to pila laut la. Apo ye tikitik la. O ibanda yung ime yuminti yo mauki. Ime tepelo mauki. Kater kirtana na maurin so lang. Kater kelay na maurin so lang. Yes, kan kapakap. Hallelujah. Kakan and luwat and mimit. Tama-tama tayo so wait kia tayo kakan. Kasi wait kita kakilkilang. Ka wait ki nganan kot makin bear witness na ng spiritan. Makin katete yanguk makawya sarian pokpok. Kawya sapol man kauno. Iwya sapol man kot. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Keter chater koporoporki. Song kan mekta lama mekta asa. Apkachan koporoporki kot. Deki yang kot song tikitikostana. In all, in everything. Amen. Hallelujah. Komu yung ngay ranwat. Tawyata ta commitment. Me song koros tapampo na saki. Song tikitik. Song loud. Me koros me ayachentam plan koros na ranwat. Iban po na saki ngayon sarawi. Hallelujah. Hallelujah. Pwede kaya chawya sa pulman kot. Okay? Ngayon kot kan katete yang lalatra. Okay? We supposed to move on the inside. Kacaan kan wasa ang kauno na natamong yung. Pakotan kau kawit kaca. So kayo, sang riyaw may manew kiyang kacayl. Niya chayl pantaw talay. Kasi yamak chayl pangas ka school ko la. Step by step, pakan kaka-apply. Okay, ibanta yung palilautan kupuran quote. Okay, ibanta, 60% of your Christian walk based on kusang niyampan. Obey the Lord. Pekiyang o kapayata. Wawait lale. Chan, aliyalu lale. Hallelujah. Praise God. Kayo, yeg tang tapananano yata takabit man ranat. May sang ranat kolay, istukos ko sa yayo. Ayon na kiyar. Amen. Ap miya karpan kot kan masa ng gitaranwat. Peki, ang so koros me kan masan kachan pilata. Hallelujah. Chan aktikitik lang. Chan lukwari Jesus. Kachan sopa yang saraw wasa magtamimiya. Main kupurma ko niya. Hallelujah. Ranwa tipang glangwong komoy. Ranwa tipang rongasang komoy. Ranwa tipang Idawehn komoy. Hallelujah. Ranwa tipang komoy yan kasaleng ya. Yawasa may sopa isang komoy ya. Yawasa may isola rong komoy ya. Kachan Idawehn nganan quote. Hallelujah. Why? Actually, ime masaniki, puwe kinarajik ka isok payo, masani, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Ooh, praise the Lord. Dan Israel kan makin, ititawin nganan kot, ya Israel mawya sa pulman kot. Well, kachakak kilang, the differences. Manggagalang, tama ka reta labo kak, uya papacho ko chilalatorano, tama ka reta labo kak, kekelail, tama ka reta, lapo lalalopoch lalatorano. Kaya once yung waitang kauno na naimaurap, yet it turn away, they so basang. Hallelujah. Ipantay yung why? Because we don't hear, jasota Idawehn, jasota hear the Holy Spirit, jasota Idawehn nganan quote. Hallelujah. Amen? So we ata cha commitment. Yakta cha commitment. Cha commitment na pang based on manganan quote mapang lead kita. Anso koros. Why? Tama ka reta. Nganan quote so to pa litong wasa makupuron quote so to pa tatokya. Tirin wasa. Song to ibanta yung child tirin ta kupuron quote song koros. Never. Ibilbanta yung sangat siya ng katete marang, lalato ng katete kap. Yet Christ kator pil polar pariya kit sa malaro.
kat kiyang katail ki koros tana ki koros giyang gumailer song koros makmay ban rati ban rairti song koros makmay ban maitata bilban may baita. Hallelujah. Ablele to ranwat I problemen met. Amen. I problemet katail sota can acknowledge him in all our ways. Some makatay can acknowledge, especially song kan makin loud. Song kan makin problem. The song kan makin kayo kamatak. The hurt the most. Imo ka magtakin ng watong kauno. Well, ime based on the commitment. Pag commitment, song ew may you accountable for. Hallelujah. Kay tentan ko ta part ab ang pais o ay pais. Makapan kosaneti, magtapan plata, maran kors tabang hisobayangi, lukwariki. Puepan masa na katkat lalam, aramasaman mamuitong Christ na namaw, Christ katkatir lalam. Aramasaman masaykin ta ipsapal. Hallelujah. Kay ngayon sarawi katkat lama, ang ngayon saraw soto katkatre. Amen? Oh, hallelujah. May kapil ka kitak, brother. Yatwo ba isay ka krongata ngayon saraw isa sa makiting ngayon saraw ibanda yung the good news is Jesus still offered today eternal life. Born again. Kaya ang kak born in the Spirit, God will open your eyes so that you can see what's going on in the kingdom of God in these last days. Kastuman papakot, miss out the kingdom. Amen. Kalanganan quote, karyaw, yea, the life of discipline. Discipline play a big part na natamamoran ko ang quote. Discipline. Okay, Bible says nan Hebrew 12:6 down, masa ni God loves to discipline his children. Okay, discipline mauran kas kakairata kayaneta. Amen. Jana na kayane kang kita rong. Okay, just imagine may maitong Christ. Well, maitong Christ na naisampar isak tuwaw. Isak walo. Okay? So, ay so sampar isak 18 years ikakairta eusongan maur toror meyasa. Eusongan mata-mataw toror meyasa. Hari just imagine maka mamor ki sampar riesak isak sama silisak sama pain ko ayat today kay kaapot yan mo itong Christ na namor sampar lemaw the sampar isak iban tayong uta na maur mawaray ban dominate ang maur kap maka mamor hi makareta discipline ko sampal ki kay kachan kayan kanu wawait ki Idawehn chachak kilang ngayon sarawi kay buhay kachan bini pon sampay o matiran influence. Okay, imakareta at maurin solang Jesus pilmasan kichater kalmang iwiwiyan sampa. Ibanta yung song koros huya kokola in one direction. All the current of this world, the ways of this world, going the same way. Praise God. And God wants us, go the other way. Other way. Against the current. Against, hallelujah, the maturity. Okay? Maban, feel like a weird, okay, katuweta, am kakan koros, kay pepeyanguk, pwede korusyan uya kukulama, korusyan kasayama, korusyan mamorkama, okay? Awi bandayong, so lang man, nan ansawat ni imunansaw, asa mamor ki mauren ngeno, asa Idawehn ngeno, asa rongorong asang ngeno, iban tayo, yai ko so lang man maban kekelay, ko so lang man, kay maban kekelay law Christ katto. Kung bakabay ko, kay teng kachayl kolong at chaylan wuya mauren so lang. Ap kachayl kol pueki euran, Christ pan kattok chayl pan supay yangi. Pagchaylan alakatek.
Imakare taktamen wak sang sampawat. Kestumen kelang mo kita naramas. Kestumen Idawehn uyaban naramas. Kestumen kelang. Okay? Oh, cahit keninta momen mo kita naramas. Api bantay mo. Anso magtami menan pressure. Hallelujah. Ap kita sto kaya nekin kita. Rongoro hasang ngayon sarawi. Kesutukak rongata ngayon sarawi. Niyan so mapalwaram kan pon api-api senom kan. Api-api nganaman. Kaya api-api kupron kot lalaman. Niyam soto kaya ne kenuk paik yang kot ni song tigitik koros. Hallelujah. Ima Paul kos kosayaki. Itrap kita kasaya. Paul no kono lang kot. Papat ki nan palwara. Pepe nan palwara. Pasangkan mekin menuya soto kan menuya. Tel ka kilang nacho. Beini experience takot lust of the flesh. Beini experience takot lust of the eye. Beini experience takot pride of life. Okay, pon maso, inang nutuk, okay, kakaon peni senekan. Apan so korospol kang kataman kang katail. Mesolari ng kalesia riyaw riyaisak. Kaiten ngay mamamaw, ap Christ mo ya mamaw lali. You know one story. Okay, estupan ray. Praise the Lord. Okay, ap ken asa step by step song tigitinggan. Tama-taman, commitment utang kasambal. Kana na pilatar ranwat. So tayo usang makapan. Kachupa mo wait ki taka ka lang. Well, you will be tempted. Hallelujah. Kachapan tempted po ki wasakoros magtak lang laya. Mokitin naramas, mokitin nghen south, timoning kan, okay? O beli magtapilan na kaipak. Amen. Look on the inside. Panganan God can bear witness within your spirit. Pagchan kak wrong. Hallelujah. Kasi yayar kot huya mamasan kapakapay. Hallelujah. Young people, amen, friends, families, we need to be led by the Spirit. Hallelujah. Not by money. Hallelujah. Not by the ways of men. Not by our feeling. Not by our thoughts. Okay? Paimen ta terliki songkan magalam-lam magasa. Tika proporgi. Apkan liki coat na namong yung unsak. Amen. Iban liki coat kasi yaw sa mga iban liki coat na naimong yung unsak. Praise God. Kalanganin ka no? Okay? Discipline. Commitment or discipline play big part, big role. Okay? Big play na na-child mo. Pagchailan ni Idawehn kauno. Okay? Kachailan rongo-ronga sang kauno. Kachailan kakaskasinen. Kaya so course, ren coach. Praise the Lord. Okay? Isutukas ko siya, magasukak, coach sukak totonggi, sapal makan. Coach kin totonggi bil sapal makan. Abutan komi, o ngay kitastrana mimi, tetip-tipentong aramas. Panganan coach, kat-katyar, lalang. Kin mama sa nonguk. How can I know? Yamu mo na ipang kakasa. Wala masa niya mga nungkot kang kat-kat lalatay. Kaya o tangan ng koso kang kiyang katay nganan masak. Hallelujah. Nganan par, nganan salo, somkat por patpanaw yata the spirit of fear in ma. Fear. Imatapal kayo mo, inject fear in you. Hallelujah. Fear kang koto ni mata-mataw, fear kang koto takagaligalang, fear kang koto ni takagos-kosiya, po takagos-kosiya, magabirong-rong. Amen? But praise the Lord, we have faith in God. Put our faith in God. We don't lean on what we see. Just we ditangok po tak-tak lang. Okay? Tak-tak kalang tak-tak kokan. Okay? After we ditangok po coat, po masan ng coat. Masan sa long katay. Amen? Hallelujah. Okay, tsaka kalang Nicodemus. Okay? Sama-sama Nicodemus. Hallelujah. The great man of God, Pharisee. Okay, one of the law keeper. Okay, scholars of the Bible. Rainan and Teteki. If there's something happen in him. Okay, niyan so tsaka kalang Pharisee koros uwong Christ rabil mata-mata warrior
Tarapan uya poran kamela. Okay, tarapan uya poran ka kamela, Christ. Puya kia rail sopung getar. Puya kia rail uang atar. Okay, puya kia rail utiang utengin namun titiyo. Hallelujah. Imagine the law keeper of the Lord making kolokol kosanatan koto, iyo kosanatan koto sa kamela ramas. Yet na lalarail ramata warrior song tamrapan wiya poran panela poran kalati Jesus ran kategata Jesus o irail kamela. Okay, but we can see nan son silu. Okay, kamang kalau watak nan son silu koti watak kay yeramen watak pueki ang masayir watak muitong kaunon masanong ni song kapkas-kasang kauno. Praise the Lord. Hallelujah. Puksarawa tete yang kecil wasaw me. Moment nikiti mo sa approach Christ tana maing sombatak mau. Okay? Ay so me koto na rajikike water ibang watak tana. Now there was a Pharisee a man named Nicodemus who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God, for no one could perform the signs you are doing if God were not with him. You know, baby, lale, ekakir asa, me. Jesus, utang ko sang ren kauno. Why? Songan miracle, songan sign, songan power, mana-manakan, me awiya, sota man kuya, te sota man kakuya, makot sotropan yeyang. Amen. Ari, nana katete, nana kilkilanga sa mga nankot, me awiya, tatok. Makot me tatok pong Christ. Okay? Apil paini. Okay? Paini pil miya. Song eu me manitak. Men question. Manitak. Pwede ka sayar. Eu kisan nan anapatay la ramas. Kay kitay kin men asa. Kitay kin men daytak. Kitay kin men ko kita sangan intention kay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Apakalangan kiyang kauno. Pwede ka maurin ni Nicodemus. Amen. Jesus masa niyang kecil wasat ma. Ain so me koto wasat tana. Narajgicik sulu. Masa ni wasa. Jesus replied, very, very, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Amen. Jesus, ay so man Nicodemus koto re. Pipitang pwe amen klang mekot amen asata amen confirm. Abiyat Bible ko sa iyayer pwe kia katete Nicodemus ping katete tana. Tana makot sa tropan yang komoy. Songan mana-mana ka songan sign ka sa tropan miya. Amakot yang komoy ima ka uyuya ki song ka. Yet na namong yung still man confirm. Okay? Amen kelang. Amen asa. Amen kelang yang mo. Hallelujah. Jesus sa na nakaukawewe song toto. Pagcabang kelang na naramamasan ko tiya, Jesus straight to the point. Makasotropan iputi ni Ngehn. Kasotropan kelang win quote. Makasotropan ipkipilongan sarawi. Kasotropan petalong nan win quote. Kambagabay ko. Hallelujah. Hallelujah. All my friends, kitail koros mo yarong masa ng quote may isang kapuranwat. Okay? Ikapuran quote. Kitailan wo wait ki nganan quote. Kitailan Idawehn nganan quote. Hallelujah. Pwede puksaraw masa niyang kitail. Ay so Christ kat ren sa pulmatumpatahan ko. Okay? Irail, uya chow ko pwede kaya pangkat katlaw. Ay masa niyang rail, may pangkat katla.
Kay rail chocho la puksaro masani maran ke chocho. Atana maite chocho. Christ masani yang rate insensuat, rate pacho. Pwede mawong rail mapang kukola, da mapang katkatla. Pwede kiyaban kataroto aman. Yay nganan kot. Yay ngan sarawi. Mapang katkatla la rail. Mapang kattiyang po rail. Amen. Chailanana mamor. Nana chail morin solang. Niya chail panititawen nganan kot. Amen. Maka maitong Christ na maura kapsotra ititawen nganan kot. Hallelujah. Wewegi kaiten ketail serian kot. Yes. Ime masani nan Rome walu isakbay. Those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen. So be led by the Holy Spirit. Kabuyongay ta plata ranwat magtaban wo wait ki nganan ko taban rong taban kadayang buy bandayo ngayon saraw ban litong victory. Ngayon saraw ban litong kabil suso pa i mekot na maur po kiya mawang kachayl men susong na chayl maur chayl ang kerta well ngayon saraw sa ban litong upakanola. Ngayon saraw sa ban may tata kay matuwe cha Christ ko lalis sungusong nan saptran chay kakinta po ngayon saraw yan litong Christ nan saptran. Yes. Pwede Jesus anano go through fasting. Pwede kapaweti isene. Pwede catch to fully man. Fully 100% man. Mamor ki taka mamor ki. Kakan ki taka kakan ki. Tuwa chaan ki mong yung makaan ki. Kakan makaan ki. Tama ramasan ki, Christan ki. Amen? Kapag sa ramasan niyang child ma Christ katin paweti mekoros. Karapa pwede willing to go through all the training. All the discipline, life. Makot kat kiyang imega so iya kamit menutang kasombal. O discipline utang kasombal. Nanata, mamor, and wait ki, ngeno. Day titawen, ngeno. Der kaporopor ki song kan makamatamatawan makasa. Takakilkilang. Amen, tamkel, kate kaporopor ki. Pusong kat korrespansura la. Amen, aktayle likikot na natayl mong yung. Unsa, okay? I'm gonna pray for you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ikamelele makot mama sa nong katayl minsang kaporanwat. Amen. Bilet. Hallelujah. Wasama kamimiya. Okay. Puna sa ngayon sarawi. Hallelujah. Puna sa kiyan kawituk. And lituk. Okay. Akabani titaweni. And kinmasan. Hallelujah. And kinmasan nung pagkakak-bear witness in your heart. His spirit. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Iyay kapakap kachana sa. Okay, kachan tapta infest at a maur. Okay, rengeno. Renganen kot. Hallelujah po Christ katskito ngayon saraw po yan kawait. Convict. Asaliyang kita. Song kan magchana na uya. So tra, mamorin pe kasal. Ngayon sa raw katrayam. Either kakamelele, the gusto kamelele. But I pray, hallelujah, that we please God with our faith. Niya tabang kamelele po ita makin kaparenta ko puran ko. Hallelujah, amen. Amen, praise the Lord. I'm going to pray. Amen, I'm going to pray for you. Okay, practice the scripture. Amen, practical the scripture. Meaning, live it. Walk in it. Okay, we kecaban apply ang kita. Okay, memorki iko puran kau no eh. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Makarong leyet. Kakakana na more. Amen ma. Kauno kin mama sa nonguk. Kay pa kan kakilang ataku pura. Takasa na more. Makasay kin chomo itong Christ na more. Ito man gawelan so. Okay, apoy man kiyang okay, opportunity kan kak mo itong Christ. Okay, matuwa chan Nicodemus. Emanasa, tira na pitak, tirang sang trotro. Apo rain, am sotro panip sapan, maskun, mimia taray. Iban sotro kakilang wainkot. Wainkot mimia retrail. Just chow yawi wainkot. Wainkot mimia metan soma Christ. Okay, katsto, akatki, wainkot. Amen. Hallelujah. So I'm going to pray for you. Maka-asa na namo, maka-asa. Makamuitang Christ na namo.
Okay, yak chay lap sutong wait king ngayon sarawi. Hallelujah, ranit kap. Manokela tamen nakir. Okay, plata yu pilipil kap. Okay, ni melel genuine sang nana mongyong. O plata makapampuno sa Christ. Song koros. Lel nanim Lucila Ligio. Amen. Song to koros. Shall acknowledge him in all our ways, not some. Amen. Hallelujah. I'm going to pray for you. Let's pray. Alasang iyo uyakipay nam. Jesus masa niyang chay, ngayon sa rawi, masa nong kachay through Paul na Roma isa. Tanan na chay mong yung magchay kun poson. Amen. Ak chay mo kila po kaya chay katete. At chay katete. Okay, kachay katete makraisi makaun o court te email ya sapul mang court kating kaya sang mela chay lan gimor so. Posono chopta nan mong yung kay nan mange. Okay? Don't be head-led. Okay? Kate may tong mga mon and katanga mo rin solang. Kate may tong taka kopor kiyang katanga ang mo rin solang. Apo mong yungan. Takot mamasa niyong may isang kaporanwat. Amen? Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Uya kapakapot sang nanamong yung kapakapot kay ten kan yang alayew. Kapakapot yung muitong Christ. Amen? Hallelujah. Muitong Christ amor. Muitong Christ and kaunta amor. Uya alam kauno am song kamor. O sang ranit kola. Imak tayo panggan wawait ki. Okay? Sapul mamasan kan imak tayo pang wawait ki. Yeah? Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Kasi yaomain kot. Halanganin kamoy. Kaping kiyang kamoy. Pwede kiyang kachin pakong iya. Ranwat. Ikalugila tabaykan koros. O irichingang kamu wani wanay mong yung main Jesus. Kamu yan kachin kachlong. Kauntay maur. Uyakin niya ala ramas magong kachong kupurki. Yan uyala. Sangmet. Obel banggo kulata. Maing sam. Namaran kaun Jesus. Ipaki. Kamu yan baptizikin yang anong sarawi. O outdata ay mong yung. Kinang kap. Inangin man papay komoy. Inangin man mauriyang komoy. Inangin man limbakong komoy. Sang ranwat bang kukulata. Kalanganin komoy. Pwede kiyang uyalaray kot. O uyalar sapul momoy. Namaran Jesus Christ. Amen.